Ženu sam iznenadio, došao sam iz Njemačke, nisam se najavio da moju ženu iznenadim međedom i još jednim međedom. Ali neću ja njoj samo dati ova 2 međeda. Daću ja njoj i debelog džepa što sam imao ženu moju da iznenadim. Kako sad? Pa to da mi uradi žena. Dok ja u Njemačkoj radim, ti na tebi radi. Koji sam ja međed, plati međeda 50 eura da bi iznenadio. Ti, šta radiš ti? Ko si ti? Ko si ti? Jebo majku svoju mojoj kući men šamaraš. Pičkali ti mater. No jebem ti pičku. Što je? Što je? Ja. Što je pička ti mater? Vidi kod pozor bježiš pička. Mamicu ti jebi. Slušaj ti sada. Ovo si sad uradila. I nećeš nikad, tako? Nećeš. Mrš napred! Mrš napred! Šta sam sanjao da me žena prevarila? Čekaj, Njemačka. Dobro je, Njemačka je. Nisam bio u Bosni, žena mene ne vara i ona taka. Samo ružan san.